Widadane sanen wenten kepentingan tunah sitiang mangdo melingge mangdo masika memagi Haji Dewa Palguno saking Kubiban Kama Sutra sane bagat kelar suci aditya Dro Mangku saking Pura Puncak Taman Alasarum kelar sane bagat suci aditya ida Dro Mangku serang sami pengayah diki sane wonten ring Pura Campuan Padanggala Kesima karena didadani serang sami sane banget sumaya aditya ring galah rena becik puniki titiang daging aturan pangilian-ilian penyalon arangan ring rena mangkin boyo jauh antah titiang ngedengin kebisan ngadekana takat aja wero nenten puniki mangga memargi pangilian-ilian penyalon arang duit ring rena mangkin manda keulingan sami titiang okan Ratu Haji dalang ida bagus sudikso titiang King Griot Lagau Sangun puniki titiang aturan ayah aturan penakagan rena mangkin puniki dentan titiang akeh mematur titiang lunas idadane sareng sami Diki sejebak kesiman sane kawentanan Diki ring Pura Taman Campuan idadane sane gelaran sastra pemugigan anesti anu penerang jana katunas titiang mangkin niki titiang wenten wewatanan 5 lanang wenten istri wenten makin aturan titiang galah durusak mangga nenten titiang pocol aturan ayah puniki ajang ida sesunan sani melingga ring Pura Campuan ketalor petapakan sani kuwentan riki titiang tunas ida dane sareng sami mangga tan mau kadi-kadi mau saja-saja makin ide yang kebisan ida dane sani demen mati-mati wong tanpa dosa melarang pengugigan dados aturan titiang galah yang nenten kayo niki watangan titiang dados jarang ini titiang siaga bulan pitung dino gelar titiang mangkun dalang titiang dados iki wentan iki sampun ngerauhin mangkin saking kesiman niki sampun wentan nampak Setro Waribang niki wentan anak lanang niki Puna si tiang galah mana kita tani menang je bos.
Oh niki wenten saking sanur saking Pakandalan niki sampun rawuh undangan titiang. Nak lanang niki. Saya niki ke Pasir Segaro niki nak lanang wenten niki saking Pakandalan. Inggih. Aturan titiang lah. Banjar Daton Kesiman. Beh, Pak istri niki. Unak wenten mangga nenten mopoyo-poyo di tiang siroi dadane mangkin mana tenedon di tiang prah mana sanur memiliki aturan ya mangkin siro kayo ni dadane kage centokan pindonin wadah di tiang dados jadi nenten di tiang dados luas sama kurala niki wentan talor niki semeton di tiang saking mangku niki pengayah dari campuran bagi aturan pendagangan bagi ke aturan pengiling-iling. Ini kan ide dani serang sami wastan titiang ide bagus gede suruh dharma woko titiang saking gede telaga sanur titiang siaga obulan petunino yang angin ide dani saning ngelaran pengugikan. Semua nikom wentan kayuan titiang aturan gas 60. Wow, sampai om. Aris mampu. Ayo. Aku semua untuk kalah. Tunas titiang mandana tentu dulu. Miring pirangan dengan tapi sajur jatuh name. Niki wentan watang amata ring penyalon narangan ini bukti. Titiang wantah akidik matur pengilen-ilen pendatagan ring ini bukti. Saki atur-atur titiang wawu sampun wentan watangan dari mandiri lanang istri niki sampun nampak niki yang dados tunah titiang karyane galah genah galah margi nika besti sampun nampak niki galah karyan gana yen sajuati percaya itu dami sareng sami semeton titiang yen ton jagi kemargian titiang ke setro makin niki lanang istri sampun nampak niki dong gepuk mari saracun mari cedos wonten kayun 5 titiang dan titiang atun titiang sampai jamur pak mriki yang kira pak dan kayun 5 dia balik ngantos belum ungasan ngantos kacau bumeleng singa raja kangin kau tanwenten sane mangken besti sane saking lombok Narusno main limang diri dan kayun lanang istri dan kayun niki atun titiang dua ayo asapun uko penyalon narangan niki juga wantah Cino ruo binede kemudian ampun kencang titiang salah atun titiang munas amburan dikada kampenkan sane keuangan titiang puput titiang untuk para masanti santu oh ayo makin watangan duit
Jage aturata setra makin ini makin pawata ini jage bakal ke setra jurusan marga lagi ayo Ican kalah aja bos ini Ican kalah aja bos kau tuna sitian Ican kalah teguh suara duit mana bersedang bermargi